Halo Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan lagi. Makan bakso. Bakso isi cabe, Lur. Ada gorengan, Lur. Cemilannya gorengan sama bakwan. Jangan lama-lama lagi, kita makan ya, Dak. Ini bakso, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke makan mie dulu, Lur. Wah, ini lalu mantap, pedas. Tetelannya, Lur. Tetelannya mantap. Tempe, Lur. Aku lihat isinya, Lur. Cabai, Lur. Boleh dilihat, Lur. Cabai, Lur. Cabai, Lur. Kita coba bakso kecilnya, Lur. Mantap, Lur. Mantap.
Mantap. Lur, cabai ya lur. Cabainya lur. Bakwan lur. Beras kecil lur. Bakwan lur. Bakso. Sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.